مرحبا تماشاوانین من هیجان به برنامه تورنتاری لپیشبری ونه. اما وی هفته جیج پولیتیکا این شر تایبت بردوام بکن. کرم کن ام به هفره گفتاری بکن. شر تایبت کتنا نوه هن رکفتن لشکری وقتش تکی ضروری دیتیه. د تباهیه و پیواژوی دوان دفج منطقه جبو گرتنا ماسیان زواکرنا دریای برندایه. جبر و یکیش بو بیباندور کرنا گریلایان دست به آواکرنا آواهی و کجیتم و یکینه این اپراسیون تایبت کرن. حتی وی دمی اپراسیون و ایرشن کل کردستان به هیزا کماندویان هاتبو پیشخستن انجام ندان. جبر وی یکی پیوستی پیشخستن ریبازن لشکری یه نو و لدیجی گریلایان پیوستی بکارانین آمور نو در کتوله. اف د پراتیکه ده د سردما پشتی 1984 ده وکه خویانگه این شر تایبت ایل دیجی تکوشینا گل کرد هاتنه مشاندن. لهمبر سفربریه گرسایی یا تکوشینه جسالن 1990 پی و تاکتیکن شر تایبت لدیجی گل به همو هرگولین خواه هاتن بکارانین. لهمبری تفگرن گل لکربوران، جزیر، نسیبین، شنخ و دورندن کمکوجی دست بکرن. باورین اولی ین کو گل پیروز دید هاتن استثمار کرن. سروی بنگه وکی کود ادعانامه کو ایرو لدادگه دربار ارگنکون و جیتا میده هاتنه خوندن و دلی پرسینن کو هاتنه کرن ده درکت حوله حزب کنترا کو خواه بتایگه اسلامی بناو ده که لی ده بنگه ده ریخستنه که کنترویه کت مریته. به هزاران ولد فارس جعالیه و تورا سوشتر و هاتنه کشتن. هر کود دجبریه کردان لباجاران زیده دبو، اف کس دگل کسیندن این که جهیلا نفوسا کرد و دهاتن ناس کرن و بجیت همی و دهاتن ناس کرن یک لدو یکی دست بگرتن، رواندن، اشکنجه کرن و کشتنه کرن. ایرشن لمتروپولین ترکیه ین لدیجی کردان جی جعالیه فاشیستن قیدکری کو تکلیه وان به هیزن کنترا گریلار عشکره بونه و حادثنه کرن. کسین کو ناوی وان دست سرک وزیرا وی دمی تانسو چیلر دبون کو اوجی اپراسیونه که شر تایبت بو
û bi taybetî ji aliyê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ve hatibû perwerdekirin, yek li dû yek ji aliyê van torên kuştinê ve hatin qetilkirin. Li Kurdistanê di bingeha vê konsepta ku hatiye avakirin de polîtikayek bi pergalî ya êrişkar ê ku dixwaze di qadên civakî, aborî û entelektûel de pêşketinan asteng bike hat avakirin. Di pêvajoyekê wiha xwînî de kesên wekî Behçet Cantürk, Medet Serhat, Savaş Buldan û yên din ku di warên cûrbecûr de dihatin nasîn û bi bandor bûn hatin qetilkirin. Mînak, gelek rojnameger, demokrat û welatparêzên weke Musa Anter, Cengiz Altun, Kemal Kılıç, Ferhat Tepe û Hafız Akdemîr dîl hatin girtin û hatin qetilkirin. Di sala 1994 de li ser bingeha rêxistina çeteyên Tansu Çiller û Doğan Güreş li Çiyayên Kurdistanê operasyonên dijwar hatin kirin. Bi deh hezaran gund hatin şewitandin û gelek mirov bi darê zorê hatin koçber kirin. Koçberiya bi milyonan Kurdan ber bi metropolên Tirkiyeyê ve wekî pêdiviyek ji siyaseta tepeserkirin û hilweşandina gel hat pêşxistin. Ev hem li Çiyayên li ser bingeha planeke sînordarkirina şer û hem jî ji bo gelê ku ji axa xwe hatibû veqetandin, helandin û neçarkirina teslîmbûnê bû. Koçkirina bi milyonan Kurdan ber bi metropolên Tirkiyeyê ji bo tepeserkirin û asîmîlekirina nüfusa Kurd wekî beşek pêwîst a polîtikayekê hate pêşxistin. Ji bilî polîtikayên dijwar, asîmîlasyon û polîtikayên ku armanca wan avakirina serdestiya jiyana modernîst de jî di meriyetê de bûn. Ca jî di vê pêvajoyê de operasyonên girseyî û girtin zêde bûn. Berê jî li Kurdistanê girtinên girseyî çêbûn. Lê vê carê girtin bi berfirehî li metropolên Tirkiyeyê belav bûn. Bi sedan bi hezaran kes hatin girtin. Ev girtin girtinên ji rêzê nebûn. Girtinên gelek berfireh bûn ku ciwan û extiyar, karker, karmendên dewletê, esnaf, jin û mêr bi gotinekê din hemû beşên pîşeyî û civakî yên civakê di nav de gelek kes hatin girtin û îşkence kirin. Dikare were gotin ku rejima şerê taybet a Tirk di şerê qirêj ê li Kurdistanê de bi xweparastina şerê psikolojîk xwestiye bigihîje armancên xwe. Hedefên polîtikayên şerê taybet gerîla, sivîl û civakên bêalî bûn.
Her wiha leşkerên operasyonên taybet ên ku li Kurdistanê di çarçove vê şerê psikolojik de bikar danîn perwerde kir. Rejima şerê taybet cûreyek ji biyohêzê ye. Civak organîzmayek zindî ye û bi saya nirxên ku xwedî dike û diafirîne heye. Lêbelê rejimên wiha vê rastiyê paşguh dikin û civak û mirovahiyê wekî maddeya xav dibînin. Ji ber vê yekê mafê manîpülekirina civakê di xwe de dibînin. Li Kurdistanê nêzîkatiya şerê taybet ê li dijî gelê Kurd bi vî rengî hatiye destnîşan kirin. Şerê dêrûnî jî li ser vê bingehê hatiye pêşxistin. Ji bo ku nirxên çandî yên xwezayî û yên ku ji civakê hatine wergirtin ji holê rakin, hemû rêbas hatine bikaranîn. Ji bo ku qirkirinekê ku rêberê gelê ku jê re dibêje qirkirina çandî pêk bînin, ketine nava hewldanan. Ji bo gihîştina vê armancê jî polîtîkayên ku tirpûnê teşvîq dikirin hatin sepandin. Belê temaşevanên me yên hêja em îro jî hatin dawiya bernameya xwe ya torên tarî. Heya bernameyekî din bimînin di nav xweşiyê de.